daki lingsuin bitu lej ban bom kisipai karui Amerika yaki caka shna nuklear beany hapo karui Iran. Hendrei nakaliang karui Iran kalaka menta kasni ublay ba om shimladon kano ka jingjot jingpra hakite ki caka bala lej ban bom. Kari Amerika menin kasih sejan kala lej banyak kersumlang hapo katma ke badang yepteng hapdeng karui Israel bat karui Iran. Dakaba kala lej ban bom yaki lightly ki caka shna nuklear jong karui Iran. Daka lingsun penbetai bom kabala tip kerteng kum ka bitu. Kabala penhap yaki bom bongka bosta bat ki namding tomahak. Presiden jong kari Amerika Donald Trump uloong bagi teki jinghertma kilong ki bajob ha. Hakaba ula berap babaro ki lingsun ki bala penon-kam nak benta ketika jinghertma ki dangwan paibyang syala ki jong ki jaka daka basuk. Yakani ke jingsha tombor la pentik naru daka Atomic Energy Organization jongka Iran. Hendrei ka Iran kala pentikna haka singi ublay bakamdon kidak jongka jing penjabo neki jingjot jingpra hadin ki jingsha tombor balatmu haki jaka shna nuklear jongka. Ka National Nuclear Safety System Center jongka tikari kala itu ba shimla lap satya ya kano ka jing penmi radioaktif daki tiarwat yaki radiation detector ongka kubor jongkilat patai kubor jongka sorkar Iran. Kajing yakan at kala nang jor susu hadin kajing hertma jongka Israel yaka Iran haka katlai trik upenajun hapo ka Operation Rising Lion. Ka US kala siat lightly kitong nuklear ha Iran kata kan natas lane Fordo bat ha Isfahan. Kajaka kabarius pa jongka Natanz kabadon kumba arspa arpo kilometer sepang syati lamingi jongka Teheran kala depan syak tombor haki sipai Israel kam hajwa. Kadai ka jaka shna nuklear pahak made jongka Iran bat kababun pa yaka jingdon jong uranium hadu 20% hakate ka jaka ongka International Atomic Energy Agency. Katnat pitngor jongka UN kalong baki babun naki centrifuge ki baterai hapo kendo hat Central Plateau jongka Iran kum shibeta jongka jaka penuspa jongka Natanz kila syak penjot haki jinghertma jongka Israel. Katong kabaar kadaya ka jaka penuspa jongka Iran kabadon syapang syathi lamingi jongka Teheran hakaba utrom uloong balasiat daki bom bapura ka jaka kum kan Natanz kadon yaki jaka penmium bat kala banbu lai hajar teli ki hadin ki jinghertma yaka Iran utrom ula pentip baka fardo kala jakno ya ketika jaka prispa latai hapo ulum ubadon hajan kan nongba bakoi jongka Iran kagom kabab penkeng yakirai jongka UN. Kajaka shna nuklear kabadon ha Isfahan kabadon syapang syathi lamingi jongka Teheran katairu kala syak terbom kani kajaka kadonru ya lightly ki jaka wadnya jongka China. Ka US kala penunkam ya bom GBU 57 series massive ordnance penetrator MOP ubom ubahe hadu laipo hajar paum ya kajaka shna nuklear ha fardau. Katkum ki jingtip balayo ban lumlang laong bala penunkam driutli ki bongka bosta bom hakajaka wadnya jongka Iran ha fardau. Nangta ka US klap penher kumba laipo tli ki namding tomahak haki weipat ki artli ki jaka tau nuklear jongka Iran. Katkum ka jingong jong uwe nakihe jongkari Amerika kabala buri no ya ka kerteng jongo.